Bikin apa, Geral? Kok diacak-acak? Geral bikin apa? Nah, nih. Nih. Nah, nih. Aduh, lama. Geral bikin apa? Di sini bikin, nah, jangan jatuh di sini. Bikin yang baru di sini nanti. Jangan ganggu. Di situ. Ngedram. Oh, ngedram. Nih. Nih ya. Nih. Nih ya. Nih. Nih ya. Nah, bikinlah, bikin. Oh, barbel, yuk barbel. Mana pakunya? Udah, situ aja. Kemana sih? Habis itu aja. Situ aja bikin rumahnya. Mau kemana? Tahu gitu apa imajinasi yang ada di kepalanya. Bikinlah. Bikin, nggak apa-apa. Iya. Iya, bikin. Wow, amazing. Wow. Mudah-mudahan subscribernya banyak, men. Wow. Jualan apa itu? Jualan kue? Minta satu kayunya. Geral. Itulah dipotong tadi. Kasih kue itu. Ngapain kayak gitu? Ya, dirobohin. Lagi. Tengok ekspresi sedih dia. Nah, Ekspresi sedih, guys. Ayo gelaknya. Disusun lagi langsung gelak dia, guys. Bilang hore. Geral. Good. Bilang lagi. Good.
Gak enak. Gak jadi. Gak enak katanya. Bikin rumah. Hore, bilang hore. Mau diberantaki lagi. Diberantaki lagi. Susun lagi, susun lagi. Susun lagi rumahnya, susun lagi. Ayo susun lagi. Wow. Apa itu? Gerald, ngambil apa tadi? Woi. Nih. Awas, awas. Nanti kena kakak. Halo Mbak, bilang. Jangan ditaruh di situ. Wow. Good.